ID falso ne moço ema usa honenar usa moço honia imagem nya yang hau nya telefon ad mai hau da rumah hau sa depresi tuang Timor-Leste hanesang nação e neve ser jovem, mas be consegue tama ona e era globalização mundial niang. No conhecimento ba área tecnologia avançado tebes. E o mundo era globalização, internet sai hanesan rede de comunicação nebe bele halo ligação ho mídia eletrônica siracelo. Benefícios de internet, fácil atu halo comunicação, fácil buka informação, no seluktan. E hamos parte negativo usi utilização internet. Hanesan insulta malu e mídia social, hatung malu, cria ID falso hodi hamono e maseluk ni privacidade. Asaun sir hanesan ne itahanarang cyberbullying. Cyberbullying mak hanesan aksaung o hahalok nebe insulta liusi social media. Liu saat itu dijane bele halo bai maseluk no foi impacto makas bai e meida ne vida. Dalam barang vítima serlebe mahetang cyberbullying ne, falta ona confiança basirnya ang rasik iha público. Ting bye-bye dalam barang ona sira bully husi WhatsApp, husi Facebook i dalam rumah mus kuliah direita mai hau sira cria ID falso hodi usa haunia naran rasik no foto haunia imagem hodi tahu ba ID falso chatting ho ema sira nebeke haunia kolega i haunia familia cyberbullying sa kuasa sa acontece sa lor-loran tede asa desde asa wanhira hawidari go des main ne sempre sa lor-loran de hasorun darma sa kuasa lor-loran te hasoro asa asaun sira sene ta sore de lor-loran emane chatting ho haunia ID duni emane kuliah of phone nomor WhatsApp maybe haula consegue phone nomor ne ba pues dia ansane karik ola phone nomor pues ma haukar kono nomor hause foba katua sirama hari o idu pues liutia nia foti nomor ne nia foti duni hanu nomor ne odi status falba ID falso ne odi tahu dia ada dia mai det idu pues ema hotu ema ne bete mai ID ne bane foti duni nomor hauniang ne text mai hanu WhatsApp ema text mai balu asa kuliah dia balu mai holi fuang nebeke mal. Hau lah tini tambah sira sempre halo bullying sor hau. Iya Facebook ni hau pernah hau ada sang hau soro emas pernah bullying hau. No ihana ba kalau lah salah emang post hanya video rasik mau post naba ya video naba sa amin kan sekarang ke halimar to. Lah salah sira emang post naba no nyet trata hau sama salah nya yang hau nya telefon ad mai telefon ad mai hau Dalam barang vítima serlebe mahetang cyberbullying ne, falta ona confiança basirnya ang rasik iha público. Tambah bullying dan nebe masih hetang, lifuan trosa, lifuan insulta nebe masih hetang ya media sosial, laos ema ida det kay marua, mebe mais de 100 pessoas ou 200 pessoas baletem maka hatene problema ninia, kaninia parte fraca. Então também ne lori ona nia atu senti moe senti tau que público. Triste no lakon haunia vontade atau halawan aktivitas lor-lorongnya atau halawannya estudo idane hau senti sa lakon hanu vontade toma atau aprende no atau halawan aktivitas lor-lorong. Iya pernah nisang ni iha no kalau ini pak hau kalau sampai hau depresi los
halasai shumane ko hawa se humadik halasai ko aja sa basic semana ida numa hayu humadik. Quando cyberbullying ne makasliu emane mai ho hahalok ne bema sério, então cyberbullying ne bele lori nia bahanoing rua. Ne maka pensamento suicídio nia no automutilação, quer dizer, pensamento ne bema hanoing lori nia bahanoing atu hoang ou dalam barak mos lori nia bahanoing atu hakanik nia ang rasi. Asa buatinan sane bahau sentilah dia atu sahanoing barak bahaunya atu hoang. Maybe hau na fati ha kalma hau ni ang atune buat sira ne bel lao dia. Efeito ne bes sira hetang husi cyberbullying ne muda kera sirni atitude dalam rumah mate atitude ta nara ansiedade ne ou ação ne bema dalam rumah confronta ação ne bema dalam rumah paniku ou ação ne bema triste tambah sira saya na vítima baia impacto husi cyberbullying. Atu prevene au sinti anesan tabele fai ba categoria ruala tolo da primeiro indivíduo e depois segundo anesan cari que fate categoria tolo da primeiro indivíduo segundo anesan família uma lara e depois terceiro essa sociedade em geral agora indivíduo se cari ita usa na lili kole kono cyberbullying ita usa social media koko atu lalika anesan lili ya usa Facebook det ne ba no Facebook det ema be friend request maine se ita la conhece lalika simuida atu emane niema atu terkenal que sama-sama se ita la conhecenia direita lali kasimu ida tambah ita la hatene emani intenção saída mas ema barak ita ya tendência de se cara hau ya friend no Facebook barak berarti hau ni popular infelizmente ita agora tem que fokus ba ita ni qualidade colega ne beia ga quantidade colega ne beia infelizmente jovem barak ne prefere li quantidade kata colega barak ma dia hau pessoalmente ne recomenda teve zina naman labarik sira SMA sira mai crack ne onira usa social media inama precisa anesan supervisiona precisa controla haretuir sira halo saida ya sirni computador tambah dalam rumah itani on bele sai vítima ba cyberbullying ou itani on bele bully fale maselo ku internet agora vai nível sociedade se ita hari itani exemplo anesan ita namora ho emaida dia konira kanu toba hamutu klabela sai foto ida nera tambah agora ita do malu dia kela tapi ita lah tene abang perua ket halo putus dia depois ket halo emane la gosta ita no emane halo ID falsu post di Facebook depois lohi di internet minha telefone lá contia dia katu pokoknya essa relação íntimo sirne la bela vídeo la bela halo sai foto e depois anesan karik ita dala barak ita balung anesan ita fiere mai ita kontak ni segredo ba ma kono problema no bita ya tapi koko atu konta ne ba emane bita fiere la bela konta ba mototo apalagi postan e Facebook dia oh hani do yang sana yang katson sana felizmente ema se usa ida ne atu hatum falita halo moi falita au sinti ba malu hirak ne be experiência cyberbullying precisa entender kata kita botira la mesa ema para que experiência ida ne tapi ema barak la kolha sai então hawan sa lova teve sta botira ne coragem atu bele kolha sai tamba ne la fácil ida e depois se cara que está botira sente ni impacto ni afeta na ita botira ni moris ita botira vida loron exemplo sa ita tau klau sa ita hanonya tu comete suicídio ka ita hirus la life state koko atu su ajuda ba malu hirak ne be comete bullying sai ita botira hakarak ta botira kar mundo de hanesang ne be kara katu ema selu la contente no ita botira contente how fier ita bot la contente ho sai ita halo karek dia para tialak sene tambah timurnya saya dia kliu saya karek ita itu bela saya sama dia.